Aciari nĩ boretue gũtũmĩra mbeca na ũmwe thigũkũ-inĩ ije na gwĩka mũthithũ bakiririkana atĩ cukuru igacokwa Januari kagitino kau na thirikari kinya ĩyo nĩ kũromba kuongera katharikĩre kũrũa na mbogita na nchobi cia ibango kenda gũkariana banini batigatonye mbogitene. Na no tukwenda kuimiza aciari ati kagita gaka ga Christmas aciari ni batumagira into biao na bakabitumira boy bakabiria na bakariganirwe kana Januari bageta gucokiana bao skuru. Kogu twita arimu ba church school itukwenda kuimiza aciari bau bakiria into biao ni wega bakare bakiririkanaga na gwiciria uria bagacokia twana twao cukuru na nikenda ana bau batigatuike ba gustrain igita ria bagacoka cukuru. Na muno itukwenda kinya aciari baimenyere gitari rati gonko nikenda na baba bakajukia mutugo miega kumakira aciari bao nikenya becoka cukuru ana batikombe ko bakaranja nonto ba pregnancies kana mantu ya maingi ya drug abuse nikenda na baba bagacoka cukuru bakaribwega aciari betu na bona ari anja injukumu ya muciari gutega mwana rira mwana eta church school eta athoma no batinye muciari nyawe na bati kurithia mwana owe akamenya mwana owe company ra witania nayo ni ya pahau ni antu bakaria witania nabo na kethiru nya kiarairie mwana owe gururia ndawa ici nontu mwana rira geta riru muntu ungi na ari na muciari ati mwariritie menya omba kugwata untu buria na getania na buna kwa muthukia lakini nyaga semania na muntu ro muthukie muciari ambite kwaranirie nawe akamwira ndawa ni nthuku na akamwira gutonyera guntu guku na guku igo kuthuku umenya mwana ora kethira ari advised ati thingata muntu uri drugs and substance abuse ni cithirite cingi imono kwa thirikari ni kwenda ikandane na cio nkuruki kugeria kuthika tukutho turia ndawa ici umaira ikija gukinyirana betu nontu ana batu itanani ana bamwe banini muno na babo no bethairo bagitonya kiricio thirikari yithirwe ikiteithĩtie soksi muno kurwa na ndawa ici ndikenda ana betu bagakara bwega niyo ntu thirikari ikethirwe kirwa nacio kugetha kwina inya muno gwikinyira Meru ni mwerera na iralindite na mantu ya pregnancies na itukuromba aciari betu kinyana baba barikia kuma kaniseni kinya muciari nacho ki responsibility ya kumenyera mwana owe kumuoneria mitugo ira yagirite nikenda na baba itu bakara bwega na nikenda bakara ba na njira ciagirite becoka cukuru bacoke be bakari bwega. Thirikari ni thiritwe ikimenyera kana gakari mono twariganirwa ni a boy child so itukuromba twinyitie ma as church school teachers kinya kana gaka boy ikamenyerwe na gokirwe nonto muturire yuju no yue name kana gakambo igatimenyeri nangacokia nkatho muno nonto bwa FGM itegwetu na ndienda kubwira okaire rotha wa Christmas iriwe thawe na mantu jau lakini nonto tutaya igwe ni kanyakine parish toriwe nyabo bange ba practice mantu ya FGM kanari marriages please ketha kwebo thirikari nerwe nega take action. Once more turaugire atire kana nya thirikari yugite atire ogwo rogatana mwana wa mwari urogatana mwana wa mwari mbere tujukia mwana oro mwari tumwikia cell tukambojukia ciari bo bairere no mukuru kana no mwekuru bageto sota thina ciao na aria mwana tumwikie cibitari ambe ore iria kejo twira atire itwo bikire kana ijojo bikire kana nungi otherwise twakarauri ana beto bagakara bwega na Kenya yetu igeta bwega